Anya laki din! Apo, agda kaya't naasawan dita panagis-isam mo, amay lang. Ha? Asino nga iti kasi narak mo iili? Jay kalakayan ka ni? Wano jay medyo laklakay? Wano jay kaedad mo laang? Ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Inton kwan adama kang. Oh, apay pay laang amapain ka? Kat isumatipod no? Basta, aguli magkalaang tanarigatan. Apay aya? Saan pa yung amo nilakay mo dahi tangar aramidam? Si kakit dimat. No amuna akit saan akong arumrumwar akas to'y. Ay nako, mayla. Isardeng mo dahi tangar aramidam. Saan mo nga urayan ama amo nilakay mo? Delikado. Ay, una yan na dya amayla. Awan samot ti panggap nang agbalbaliw. Way nga rin na. Naitulang nan samat ang tikas nga ugalin na. Ha? Saan ang mabiyag? No saan ngaglalaki ti Jaske? Nagsingpot nila kay na. Ngam kasya pa'y lang aramiden na ti awanan paeng. Bagbagaan yung tuman na. Barang sumrak itilapayag na ti bagayo. Awan, iti kasjay nga style na. Hay, di na denggan ti pamagbaga. Denggan na, ngam denggan na laeng. Saan na nga amirisan. Sa bagay mo ti di Isokit di ajay tao ang makapasuron abagbagaan. Tadenggan na iti banger alapayag na. Irwar na mutlaeng ijay banger. Ay, anya lakit din. Sino ti masabat ko akas lakalansay? Si kamot gayam, Rosa. Anya? Sobramot daytan a kinakutong mo. Ay, naguyaw ka matan. Kat, man ano nga nung kastoy ti kinakutong ko? No isungarod ti pamagik. Anyat maaramidak ngay. Ti ko namkit di, kurang ka iti panangaywan nila kay mo. Iso akas ta nagkutong ka. Anya? Amangan no saan mo nga amo, nga addamanen ti pa umay abagyo. Bagyong pipito. Ay na, nagpigsamot na ang dayjoy. Kasla Christine, kas kada Marce. Amangan no maitayab kay ti kas taon ay kinakutong mo. Anya? Anya, kas na timbaga ni Mayla kanya manakaw. Wandatang. Ay, naimbaglaangan ta, naranaan na amay at timod ko. Tano saan, amangan no pinagsasawak, kan nasipat ko pa'y. Bayamaw na nakaw. Amo tayo mo na kas di asigaw ti ugali na ya Mayla. Wana, ngam nalabas mat ngamin, tatang. Bayamaw man tulat ta kaday. Maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay talaga at tutupak. Anya? Kasla da third ay na. Amin mo ang makita na. Dilawan na sa nakatawaan. Nyalakit din nagmayat adorabon ti subsub na. Oh, ang katawa ka man nan. Kas kala aguuyong. Ay na, nalagip ko ngamin ni Rosa. Tapay ni Rosa. Nagkutong nga ron. What? Anya to funny iti kinakutong na. Si kangkit dimat. Sa ludsudang pay laang, nakakatkatawa tamadlaw mo't ngamin akurang ti aywan na. Anya? Saan siguro apakpakanan nila kay na. Iso akas jay anasubraan ti kinakutong na. Si kamot Mayla, tila uyawam, sa mukat katawaan. Nagkutong ni Rosa. Ang mga no itayab ti pa umay abagyo. Awan ton ti asawa ni Pedring no bilang laang.
Ay na, pasensyaan ko man ni Mayla, kumare. Kat, isumat. Pinasensyaak nga uray na galas ti ugali na. Awatan tayo latanan. Wan ngam nalabas ti kasday nga aramiden na. Apay, gaputan ako tungak. Kurangak iti aywan nila kay ko. Saan mo't apabaya ti asawak Diya ka man amo, nanya klase ti panagpampanunod, tadakin ko na. Ay, pangaasim man bading. Bagbagam di kayo mo. Tadi nalabsan ti agoy uyaw. Tanusyak ti masubraan. Amangan no anya pa ti maisawang ko kankwana. Malalala, wan mare. Bayam, tabagbaga akto ni Mayla. Uray gayam ko, saan ko matakanunungan taramid na? Siguro, uray ni Bakit Ilyang, kurang mat iti aywan nila kay naan niya. Ha? Abay man na napanunod mo, di bakit iniyang? Nasabat ko nga rod, nagalas mo't tilangan, gapo iti kinakutong na. Anya? Saan nga amo, no kurang ti kankanin na, wano kurang iti aywan nila kay na. Ika talaga, nagmayat ka kadalan, tap nagnakam ka. Tila uyaw ang babae. Saan mo't anak uyaw ti kinakutong ti may sa tao kat? Anya, saan nga ibagbagamot? Nakauyaw takurang kat nga rod iti aywan, pabaya ti asawa da. Ay, di magas ka lang dito tirsena kaguyaw. Pumanaw ka man? Aywan, pumanaw ka talaga. Kas makita mo't, nakaporma ak iti kastaunay. Mapanamanan. Mapan ka manan makisarag iti other man mo. Sino ngay kadakwada? Ni number 1, ni number 2, wano di kalakayan. Ay, sumardan ka man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulimag ka, taamangan numangag na. Ha? Dita ka man langan. Saan lang si katoy uyawon na ba? Oray ni Delia nga asawa ni pare Alberto. Uyawon na maglaag. Anya? Aga, semandayak kinamanaguyaw na. Anya lakit din ni Maylaya. Anya nga tati parikot na iti kinakutong me. Ibagbaga na mula ka no. Ako rang kano ni Dalia iti aywan nila kay na. Iso anak ko taong. Ay, una yan. Nung siyak talaga ti saan ama kapagtapal, pagsasawak dahi jay kunaktumat. Bayamon ba kay? Bayam nga guyaw lata. Nututupam nga main. Kasla awan nagdumaan yun kasta. Anya? Amumutan ni Mayla. Kasla da kurkurang na. Kurkurang iti panunod. Iso asan mo natutupan? Ay, jak amo no anyat karga ti ulo day di ababae. No utak nga tawon no. Ay, Awan kidi ti karga yung ulo na. nakauy-uyaw. Ultimo kinakutong ti tattao ket uyawon ken katawaan na. Win nga raw, naimbag ko ba noon na kay ayaw mo ti pamagina hanggang saan ba? Isuman, kunak no nila ang rosa ti uyawon na. Tagayam, oray siya, kat katawaan na. Ay, tawanan bain a babae. No masabat mau, magbagaam. Saan nakamot siguro sungbatan iti sana nasayat. Mabain mo ta. No dabain na kano denggan na ti may baga. Sinungbatan matlaangan ni Apo ti kararag ko. Ha? Sinungbatan na matlaangan ti kararag ko. Asapay lako matagsabat ta. Nana? Oh, nakaskas daw ka man ita.
Apay, nagsingpot tilangam makisarsarita kanyak. Ninanamot. Itatadak dito'y sangwanam. Katawaan ken uyawan na ko na. Mayak ti sangon-sango. Tapno mangagkaw. Saan atay mapan mo ibagbagay ti sabali a tao? Anya ka din day tang ibagbagay, nana. Ay, di ka man naging didingawan ng maum, si Kamayla. Kunam siguro, no saan kung amo ti mapan mo ibagbagay ti taptaaw, ako rangak iti aywan nila kay kaw, iso anak ko tungak. Anya? Ha! No kuna makurangak iti aywan, si Kamot, nasubraan ka iti lalaki. Iso analukmag ka, kasta ka day. Anya? Kunam siguro, no saan kung amo aramidam. Adu ti lalakim, adalaklakayan, ken medyo lumakay, ken ububeng. Ha, kayat mun sa asyak ti mangidanon ken nilakay mo, Nana, awan day ta iti tungtungan ta. Saan kumamot akas ta, Mabuteng matlagayam da dya babae. No bilang tamay danon kinilakay na tararamidan na. Wan nga raw, imbagak ken kwa na, nga idanon ko kinilakay na aramiden na. Ay na, kasta unay abuteng na. Ibagam na, barang agnakam. Uy, awan na, akurang iti aywan, ken makan iso nagkutunga. Anya ngay ti reaksyon na, no ibagak anasubraan iti lalaki, iso naglukmag. Ha? No umay ni bagyong pipitaw, kat aglayos, mabalin pagbangkaan. Ay niya, ay unay nana. Katuan mat, gapoy ti kinalukmag na, mabalay na pagbangkaan. Oray man, numano at tao ti agyan. Sanak man nagpangadwa ng ibagakan kwa na iti kastak. Ay, ustulaag mo tiday, barang agnakam. Isaw ti numero uno nakauyaw dito yung lugar tayaw. Wan nga raw, iso ako nakankwa na nga ipulong ko kinilakay na aramiden na. Mabutang lang nga raw. Anya, Masabat ko lang nilakay na talaga nga ibagak ko naktumag. Tamamaminsan nga agnakam. ibagam, maruwam na dyan babae. Tapno agamiris mo't basita. Anya laki na yun. Apaw, narabyan ka, Amayla. Ha? Dandani saan ka nailasin, gapo iti kinalukmag mo. Anya? Wanmat, naglukmag ka. Kanayon mo nga uyawan ti kinakutong ko. Kanayon mo nga ibaga, ako rangak iti aywan nilakay ko. No ibagak mo't sobraan ka ngay iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom si Karosa, tarimaanam. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Anya? Nasobraan ka iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Agasam man, ta saan laang amay sa wunudwa ti kasinsinnarak mo, Jiili. Anya? Ibagbagam, amabalinak ang maitayab no umay ti bagyo. Ngam si kamat, mabalin kamot apagbangkaan, gapo iti kinalukmag mo. Mabwisitak pay ka, idanon ko kinilakay mo tiyar aramidam. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam, Rosa. Kunwari ka pa, nakauyaw ka, ngam di kamot kita ang tabukod mo abagi. Anya lakit din aya, mahila. Pagpungpung-tutin nakdaya babae. Asino man hindi ka paapam. Dayjay man ako tong. Anya? Ibagbaga nakit din, anasubra anak kanu iti lalaki, iso analukmagak.
tiawanan bain. Anya, imbaga na day taken ka. Nasabat ko itay ijay kalsada. Isumatan ti bagbagana. Dayta, nauyaw kan tumagamin. Anya nga ita, insubli da making kati sa om. Anya? No ko nam anak ko tungda takurang da iti aywan, si kamet, nalukmag ka, ta nasubraan ka iti lalaki, pakpakawan. Si kakit di mo, imbes nga isakit na, nga makikat-katawa kamutan. Anya, kasano nga sakit ka nga, kadamok mat asaan anasaya ater aramidam. Anya? Ay namayla, kabayatan ala sa papay, agsuri ka ding kadakwada, tani, ibagbagada nga idanon ta kano kinila kay mutar aramidam. Ha? Ampay, di ka mabuteng, ha? Ang mga papanawan na ka din na oras nila kay mo, gapu itaramid mo. Oh, apay akas ti pa nagkitkitam kanyak, Mayla. Ha? Itaman pa akas ta ka. Itaman pa saan ka nga aguy uyaw. Sapay, fit kanyak da ito'y kawas ko ita. Kat madlaw ti kinakutong ko. Si kakit di mat kumari. Ne, ta kumari ko nang pahin kanyak. Kat awan mat ti kumarik akaskan ka. Awan ti kumarik ana uyaw kan kaslabang ka. Naglukmag, gaputan na sobrani ti lalaki. Anya? Pudno, matsaan aya? Ala, gusto ko man kumari. Naamiris ko asaan gayam anasaya at ti panaguy-uyaw ko idikan ka. Saan lang nga siya ti inuyaw mo Ado kami. Amok day ta kumari. Ngam di ka madanagan. Tagsuri akmeten kadakwada. Iso asuri matkan ka Amok nga inuyaw ka. Ngam ita saan. Ay, rumbang laang. Tanong saan? Siyak ti umaiji balayo ta ibagak kinilakay mo ti ilimlimad mo nga aramid mo. Ay pangasim matan ako, mare. Saan ka nga uyawon? Iso apang nga asim. Saan mo kumangar aramidan dayta? Naglastog ka, nga mabutang kamot lagayam. Kunana la day jay iso akas jay timbaga na ken ka. Adamatan kan kwa na no agbalbaliw no saan? Tabagay mo kidi No saan pa yung agbalbaliw, kat makasarak to iti mang tibab itingiwat na, ay nasayaat. Ha? Makaparurod ti kasjay nga ugali na. Bay amon, dinapatag. Git na ibagam ti kayat mo ibaga ken kwa na. Ay, sa bagay matkit di Ala, mangantay kitin. Saan man nga iso ti pagsasaritaan tayo? Taad dalaang amabusbuy si takkan kwa na. Si kamot gayam na sobraan iti lalaki. Ninanamat. Oh, apay katpudno ba ta? Anya, nagmadiadang ganiti lapayag. Saan na ya? Wala na. Kasjay matlaeng iti panagdengeg mi iti kanayon mo nga ibagbaga. Anakutong kami. Gaputakurang kami iti aywan, nagiti asawa me. Ha? Ita, amomon ti masaer no adda ibagadaken ka. Sakbay ka ngamin nga aguyaw-uyaw iti padam ataw. Kita ampay nga umuna day tabagim. Nana. Iti kasta, saan da nga isublikan ka dagiti ibatam asao? You know? Wala na. Ikarit nga ikatekon ti kasdi nga ugalit. Promise. Ha? Kundi promise ka. Enton kwan, madamdamag kuntumanan di taig-igid nga daw uyawam. Saan, Nana? Promise. Saanin ang maulit? Anya lakit din aya.
Mamati kay kumamot akanyak, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Oy, Manang Delia, si kamot ganyam day taagug-ugot iti kamote. Kunak no asino, nakadumog ka ngamin. Mangal alak man, iti pangaldawan mi ka ni nanang. Kaya't ayan ni nanang mo ti agsida iti ugot ti kamote. Kat, iso nga rod ti adda. Anya ngay nga rod. Siyak, mapanak di ta kantina, tagumatangak iti karne asidaan mi. Ay, imbag man takarne ti si daan niyo. Saan akayat nila kay ko ti agsida iti ugot akakasta? Nakapilipili. Ay, da kami. Anusan mi no anya ti adda. O sige, Manang Delia, panawan ka pa'y ditoy. Sige, agugot ka lati iti kamote. Awan mo ti sabali nga agugot iti dayta. Si kalaang tinaanos. Nagkuna asaan anaimas ti ugot ti kamote. Dayjay man akaaruba a feeling rich. Asinaw ti dakdakamato manakaw. Nilyo nila, nanang. Bay amlat nga aguyaw. Nasustansya ti ugot ti kamote. Kita man, 65 kon, ngum napigsaak pay laeng, gapu iti kasisidak iti natnateng. Katuan, mapankanto pa'y agisorsor iti tinapa. Ay wun gayam, awanen ti sursur kwinton bigat anakaw. Yala anak man ijay sukik abakang. Wan nanang. Yalaan kanto. Nayo naman ti gatangam, immadungaming ti agatang kanyak. At dapay ngamin order da di ta abagatan. Ay, nagsaya atin no kasta, nanang. Immadugayam dagiti agur-order kan ka. Wen anak ko, naramanan da ngamin asaan adaan dagiti lakok at tinapa. Kalutluto laeng, isu akay kayat da. Ngamat na ito inluto mo na si Dan, Yunila. Puro mat na rin. Awan mat makita ka sagpaw na karne. Di mo man kiwar-kiwaran akas na. Birbiro kak nga rodya karne na. Awan mat ti mabiro kak nga alyana. Kat no 1/4 laang ngamin di ginatang ko akarne, ta isulaang mat tinakaanayan ti kwarta. 1/4 lang? Unay ka matag. Isulaang ti kwarta. Agtal na ka man dita. Mangang kakitin. Saan na ka makapangan? Karne ti kayat ko. Dahiti pa'y kumagat at dati taba-taba na kahit. Nakapilpili ka. Feeling rich ka man. Ay na, nagsaya atan Delia. Taado ti malaklakwan ni nanang mo at tinapa. Wala na. Isungarod nga imbaon nak nga umay manen mangala iti ilako na kano intun bigat. Immado kano dagiti suki na. Ay, isungarod anala kati pangpangted ko kenkwana. Tanaanos nga aglako. Agyaman na kanana. Tanala kati panangilakom iti inak. Wen, tapno mas umadupay ti ganansya ni nanang mo. Di na pa'y matkayat ti sumardeng nga aglako. Aginggat kabailan na. Baybay amlaeng balasang ko. Uray siyak met kat senior citizenak. Ang awan planok asumardeng iti panagaramid ko iti tinapa. Ay, ad-adda abumakutak no agtugtugawak laeng. Apayan
nakabanimid ka mo ti talamisaan, bakit? Kat problema ano anya manen tilutwak asidaan inton madamdaman. Ay, guston tinatay. Nauma ako ni tinatay. Nakapilpili kayo mat akabalay ko iti sidaan. Oray dagiti anak ta, imaladakin ka managkarne. Tinapa! Gumatang kayon iti tinapa! Ne. Tinapa! Anya kano dayjay? Addan sa agi sur-sur-sur iti masida. Tinapa ka no. Apay, gumatang ka. Ni manang ni manang delya day taaglakla ko iti tinapa. Gumatang ka kadi iti tinapa alako, Cleonila. Agsidsida kami aya iti tinapa. Nananam daytoy lakok at tinapa. Saan basta-basta. Ay, sa anak agumatang nana. Saan akayat dagiti kabalay ko ti agsida iti tinapa. Ay, sige nga raw, labsan kayaw kainak pa'y agisursor. Unay mo't day na bakit? Tinapa! Aping agkatawa ka akasta. Kasi mo't ginanang ni Delia. Bakbakatan lang arudan. Aglakla ko pa ilang ititina pa. Na, Ay, napiman mata bakit? katawaam kit din di bakat. Si kangay, adayo nga ubing ka ngem iso. Ngem saan mo akayat tagtrabaho, tasadot ka. Sus, nagsao ka manayin. Pudno mat, nakapilpili ka pa'y iti sidaan. Imbag kumamot no nagagat kang agtrabaho. Alananang, ita ka lang asumangpot. Apay ang narabyan ka anaglako iti tinapa. Impaibos ko nga may nanakaw. Nakadano nak ijay laod. Ay na, delikado ti marabrabyan. Ay na, nagmayat ti aglako. Taawan ti kakumpetensya nga aglaklako iti tinapa. Sapay kumaa. Tawan ti mang kompetensya ken ka. Asino kumamot nga iti mang kompetensya kanyak. Dimla amumot adagiti karuba. Awanon ti mayat nga aglako nga agisursur. Siyaklaengen tinaanos nga aglako-lako. Ala, umay ka nga rudan nanang, tamang rabiitan. Ay, nakaluto kan. Wen, dinengdeng ti inlutok apang rabyanta. Ay, mayat anak ko. Tanateng manen ti inlutom. Nagsabong dyain mulak akatuday di talikod ti balay. Ison ati pinuros ko nga inluto. Kita umanday ta anak ko. Basta nagagat ka. Agbiag ka ita panawon. Ninanang mo, naggagat nga aglako-lako iti tinapa. Si kamet, nagagat kamot nga agmula-mula di tarubayan nyo. Ang mas daawak man kadagiti kaarubayo. No kasanuda nga agbibiyag, idinto tawan mo trabaho da. Asino akaaruba mi, nana? Ay, dagijay man nga agasawa alyo nila kandanay. Ay, dagijay? Feeling rich dagijay, nana. Aya, tunggal masabat ko nilyo nila. Ibaga na amapan gumatang iti karne, asidaan da. Ay, saan da kano amakapangan? No saan a karne ti sidaan da? Pangalalaan da ngay nga ta iti igat-gatang da iti karne. Kat inal daw mat amakitak di asawa na anak kauldag laeng. Ijay atidog at tugaw da, ijarwar ti balay da. Jakman amo nana. No kasano nga agpaiso ti panagbiag da. Ay, sapay nagrigat ti panagbiag ita apanawan. Pirmi nana. No awan trabahom ita apanawan. Mailumlum ka iti utang. Ad-adda nga agrigat ti panagbiag mo. Nana, pudno day ta anak ko nayo. Day to gayam dyan sa ganak nga order ni nanang mo at tinapa. Ay, agyamanak, nana. Sige, agawid akmatan. Tamapanak agluto iti pangaldawan mi kan ni nanang. Sige, balasang ko. Umay kan tulat ta mga ala iti order ni nanang mo at tinapa.
Dani, bumangon ka man dita. Bumangon ka dita kuna. Anay ko, mate. Apay, sumipat ka. Di ka mangamin bumangon. Apay, awan materamidag. Bayan naklaan ka di nga agultag ditoy. Awanen ti bagas. Asol ko pa awan. Awanen ti maisaan ko. Ne, kat makamo ka mo namang diskarte Siyak ka tiriinga mon. Ni, maangot mo dayday. Hay, Hindi day. adag prit-prito iti tuyo ngay malaldawan. Unay matang. Tuyo akatang ani ti aldaw. Kagurak ti angot na. Sus, makapaulaw. Inak man ungtan day ta Adelia. Apay, sigurado ka ka di ani Delia ti agprit-prito iti tuyo. Aday ta. Nanang, umay kanta mangantan. Naiprito kong dayto si daan ta atoyo. Wow, umaya ko, nanakaw. Nanang, adag tuk-tuk-tuk. Lukataman pa'y tiri daw. Wan, mabiit lang ang anak ko. Ay, asino nga tayo ti bisita. Nay, Leonila, balasang ka. Anya ti masapul mo. Imalaldawan nga agprit-prito kayo iti tuyo. Ay, Delia! Ni Leonila daytoy. Umay mo man kasarita, anak ka. Oh, apay aya, Leonila? Hay, maululaw kaming kinilakay ko ang makalanglang ab iti angot ti prit-pritom atuyo. Aya, ay, pasensya kan Leonila. Day talang amin ti adda si daun mi. Maangot ni pay aging ga iti balay mi. Kat, kasanungay nga rod ti aramidan mi, no naangot ti si daun mi kaninanang. Madingarod ti angot na. Kasanon, no naulaw kami kinilakay ko, kat maospital kami. Saan mo't siguro ang mapasamak dayta, Leonila? Awan pa'y mo't tinadamdamag ko anay ospital ang nakaangot iti maiprit-prito at tuyo. Naarte kayo kit di ang agasawa? Anya? Feeling rich kayo ngamin. Ay na. Saan anak katagarin ni Leonila iti imbagam a feeling rich da anak ko. Marwam damot ngaminon. Naglaing da amang ibaba iti pada da a tao. Ay, anya lakit din ayah dagita akaaruba. Imbag kumamot no jak amo nga inutangan da amin a kantina dito lugar tayo. Kat saan da makabaybayad a pulos. Aya, nakaamuam iti dayta. Ay nananang, isuda ti pag-iistoryaan da dito lugar tayo. Gapo, iti kina feeling rich da. Imbag lakit din ta saan ta akas ta anak ko. Inong tamda giti agi na nga agsida iti prito atoyo nga imalaldawan. Nasakit tinakam ko kinimanang Delia. Ha? Taapay? Di na pa'y pilpil yan ti sawsawang nabalikas. Ne, anyay at imbaganakan ka. Feeling rich tayo kanong. Feeling rich tayo aya, saan mo? Talaga mo't asaan. Ay bakit, mabisin akon. Agsarahon ti buksit ko. Apay si kalaang aya. Hala, in ka nga rudan agumatang iti kanan tayo. Sapay naglaing ka nga agibaon. Si kalaang mati mabalin ko nga ibaon kay. Diyak amo no kaya't dakpay apautangan dagiti kantina. Nagadwa kantina ang mabalin mo apagutangan. Inutangak nga rod amin idan. Anya? Sing-singiron dakpay kit din angam awan pagbayad ko. Ay sus, kasano nga rudan nga eh. Sika ti pagdamagak iti dayta. Kasanon nga'y lakay kat awan met kanin tayon. Sapay saan abasta-basta ti kayat yu asidaan. Ay sus, matay tayo na itibisin no kasta. Itulok mo mat. Ay saan na? Nukas ta nga rod, ingkag trabaho. Nakailad ka mo latangaminan nga inaldaw.
Gaputan na ipaibos ko manan jay lakok at tinapa, gimatangak mo't itinaibas asidaan ta anak ko. Anya day ta ginatang mo, nanang? Lechon amanaw, kayat mo day tao eh. Ay kat, nanang? Kastoy, tigunggo na tinagagat at tao. Pudno day ta, nanang. Delia, aguray ka anak ko. Kaslad da tao ijay likod ti balay. Ha? Aywan, sino di manggawgaw at iti sabong ti katuday? Bigbigam man ang naimbag. Ha? Nimot Leonila. Ni Leonila, ti kaaruba ta ako namlano asinaw. Naa, agsid si damot gayam iti sabong ti katuday. Ha? Ay, impakada na ang mga la iti sabong ti katuday maw. Kano si kansa tinagimula iti taita. Awan mo timpaktakada na, nanang? Na, ang kita man ni. Idi nakaalan, nagpartak api manaw. Timalyaw pa'y dito'y. Kuna na siguro asaan taan nakita na ngala iti sabong ti katuday. Ala, bay amon anak ko. Delia, ambum ka de no sa dino ti ayan ni Leonila ita. Sa dino, nana. Ay na, adda ijay barangay hall. Taim pa barangay, dagiti nakautangan na. Ay, nagadukat ti nakautangan na. Ha? Ay, kaasimot Ay, kunamlan asino nga main abak nang. Kat no nakita mi kanina nang aggaw-gaw at iti sabong ti katuda ijay likod ti balay mi. Makita man day ta nga aramid na. Wen nga rod, nana. Agsid si dadamot gayam itinatang. Ay, unay na banog ko ang nagpalpala iti darat. Oh, bakit? Apaya kas na tirupam. Umiisem ka kaditad ng trabaho. Para kiwar iti simento iti construction ko naman. Impa barangay dagiti nakautang. Anya, abay. Sa anak mo't ngamin ang nagbaybayan. Si kaaman ngamin. Iso anas ken ngagtrabaho ka. Kit magtrabaho ak lang arudan. Anya ti panag ko namaya. Italaang mat ngagtrabaho ka. Idi pa'y kumaatap no saan tayo ang naurnungan iti utang. Ay, bakit mabisina kon? Anya ti masida? Napanak nagalay ti sabong ti katuday amula ni Manang Delia. Iso ti sidaan tayo. Saan kang agpili-pili? Ha? Agpilpili ak ayamat. Nasustansya tayo bakit? Ala, inta mga na. Aglako ak manen iti tinapa. Rugya kun dito iti agpukaw tapno malakok amin dagito iti tinapa. Tinapa! Gumatang kayon iti tinapa. Nana! Nana! Oh, apa Leonila. Inayaban nakmat. Gumatangak nga rod iti lakom, Nana. Agsidsida kayon iti tinapa? Isulaang ti pakaanayan ti kwartak, Nana. Ay katmayat man do kasta. Ay, manayunan ti sukek. Oh, manutigatangam. Leonila, sika ka di dayta? Ay, un manang. Siyak day to eh. Anya ti aramidam di ta kakamot yan? Agugutak man iti sidaan may Manang Delia. Kunak man no saan kayo nga agsidsida itinatang. Agsidsida kami itan, Manang. Umay kamot at agugut ka. Ay, si kalaangan. Tasyak tumot inton maminsan. Ay, awanen ati maugot mo. No umayak pala agugot. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din!
Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagpintas ti asawa kanya nanang kasla artista. Materiales puertes. Di mo una ipasikat ti kinapintas ti asawam dadaw. Ang mga no sabali ti pagawatan dagiti makangeg a kakaruba. Talaga mata napintas ti asawak nanang. Siya kun ti kagasatan a lalaki dito'y barangay tayo. Mala, ingkakid din asikaswan dagiti sangaili. Adu pa'y ti saan anangan iti panagkalaysayo kan ni Rose. Wenanang, kalpasan a maasikasok dagiti bisita, ni Matraus ti asikaswag. Nasgan a makaadu kami. Anya, Ay na, naggana senjaw. Nalpasan ti kalaysata, Rose, bakit? Aglabing-labing tan. mabit lang dado. Apay, Rose? Ikatem dagiti ladawan da tatang kananang mo dito'y selekta. Ha? Apay ngay bakit? Ay, nagalas ti tsura da iti ladawan. Kas dalalan niya. Anya? Awan ti labing-labing. Aging gaat di mo maikat dagiti aladawan, dado. Apay nga inluar mo dagiti aladawan mi kanitatang yaw, dado. Nanang, saan na kayat ni Rose akitaan? Anya, taapi adi na kayat akitaan dagiti ladawan, may. Kasla kayo kano al-alya, nanang. Anya, ha? Tiawanan ba'y na babae? Imbaga na ti kasta? Huwag nanang. Iso ngayon paikat na dagiti ladawan nyo kinitatang iti silid me. Man nakibiyang dayjay a babae ah. Ha, agyaman pa kit day. Tainted mi kada kayo tinalawa a silid me kanitatangyaw. Pangikabilang kayo kadagito yung aladawan, nanang. Ipan mo iti silid mi kanitatangyaw, anak kaw. Ay, nagalasan ti ugali dayjay nga asawam. Mangantan, Rose, bakit? Nakadasaran dagiti taraon. Diyak kaya ti manganda to. Apay ngay, bakit? Nagngisi ti kaldero a naglutuan ni nanang mo iti bagas. Anya? Ijay nga min dalikan ti naglutuan ni nanang. Isuan na ugingan ti kaldero. Yada yung kanyak tinapoy. Ang mga no da bakterya na. Kasanukan? Anya nga roden ti kanam? Igatangan nak iti ka na kaya restaurant. Anya? Uno saan? Agorder ka iti online. Ngam, addan na luto asidaan tayo. Saanin anaskan nga agurderak pa iti online? Saan ka mangmangan? No di nakiorderan iti ka na iti online, dado. Anya? Napintas nga agpaiso ti asawam, ngam nakarartimot, dadaw. Agasam, iorderan pa iti kanan na iti online, ha? Sa nabalin nanang, tinapatag, napintas ti asawa. Ay kat, makaamo ka ang mga sikaso kan ni Rose nga asawa manak kaw. Yawat mo amin akayat na. Makaamiris tao, nanang. Duapay lang alawas na dito'y balay. Agbaliw tumot lang ti ugali ni Rose. No makaamiris No ngay saan? O, di agparikot kantaw. Nakasarsarak kan iti bang tagabukan ka. Apay, akit kita nakraus. Adarugit iti rupa. Nagpangit ka, tatang. Anya, nagpangit ako ram. Wan, tatang. Nagpuskol ti bibig mo. Na, uyawin nakpaya nakatugang hamraus. Oh, anya ngay day tatang, day oo. Dahito at dahiti lapayag ko ti ituto daw. Wan, tatang. Rating dahitoy. Lasag ang nagtubo iti abay ti lapayag ko. Kas kalagrup-rup pa akaldeng. Anya. Anyat kat katawa, Marlon. Ay, nakasarak kayo ni timanugang anawyaw, Uncle. Uwan nga ron, Marlon. Imbaga nakidin nga grup-grupo akaldeng. Hoy. Nakatumpong itinauyaw nga asawa ni kasinsinda daw. Ada ibagakan ka, Marlon. Anya ti bagamang, Uncle. Ada amam amang gagamawd. Apa iti manggagamaw, Uncle? Ipagamod ta ni Rose. Anya? Pagkabibawon taman ti bibig na tapno pumangit. Ay. Madiday ta na panunot mo, Uncle. Dakos day ta. Sigurado ang napintas kan gwapon to dagiti agbalin nga anak ta, bakit? Apay ana ibagam day ta, dadong. Gaputa napintas ka, ken nagwapo akmat.
Guwapo ka idi saan pa nga uso ti tao. Anya? Nailaw anak lang anak asawa ken ka. Anya? Agbababawi akon. Isublin akon ka ni tatang ko. Apay nga, Rose. Saan tapay anatawanan nagkalay sa... Ay, basta, isublin akon ka ni tatang ko. Diyak kayatan dito balayo. Anyat problema. Problema ti asawak, tatang. Ba, siya tinang ibaga, nagpintas ti asawam, itag problema ka. Aha. Adan samot bagbag ti asawak. Anya. Agkakanat dagiti mapampanunot na. Isublik ka nun kinitatang na. Ay, isublim ada gusto na. Nagbayag ka na mga isublay. Ha? Ta isupay apakpakanam, ti asawam. Aha. Apay akas tamot ti bagbagam kan kuana, tatang. Basta. No kayat nanti agsublay di lugar yu ako palubo sa maun. Ibagam kan kuha na asaan nagsubsubli dito balay. Imuna akpay anagsikog ngam iti sika ipagraws. Saan kayo kadipay anakabukal kini kasinsin adadaw? Diyak kaya tagsikog Wendy. Anya? Apay nga ikat agasawa kayo matan kini kasinsin dadaw? No kayat na timaadaan iti anak. Iso tagsikog. Saan ka ta siya? Anya? Ang mga nulumaadak akasken ka no agsikugak Wendy. Kas kala imbal abaka iti day taalangam. Nagngisit pa iti taltal mo. Ay, si kamot ti lumabas dito parangan, ipagraos. Di nakman kasarsarita bayaw Marlon? Napudot sa ti ulom, ipag. Diyak kaya ti makakita iti kasken ka bayaw Marlon. Anya, di na kayat makita, kat nagtairak mo ipag. Anya na ta orti sasawam dita. Kas kala agropro pa aduggong. Anya? Ay winday. Apay aditi likodan ti balay mi tinagnaam. Ay, yak kayat amakita nak ni Rose amanugang yung antay. Taapay. Ibaganan tumanan anagnisit ti taltal kaw. Anya? Naguyaw day dyan anaikamkamang. Aday tan. Ison ti sumungad. Ay, sige antay. Lapsan ka pa'y. Inakon. Ang mga nuuyawin nak tumanan day ta babae. Anya matanday ta abadom, nanang. Apay ti badok, Rose. Kaslabado tinatay. Hey, nagalas. Violet ti kolor na. Anya, ingkag sukat nanang. Kas kalaglang lang nga nabalsa mo. Nagalasan day ta nga ibagbagam. But namat. Nagpuskal pa iti pulbos iti rupayo. Ate yu pa dyan nalamaw nga ulo ti baboy. Anya. Di nakman isuro si kadado. Ano sam ti ugalik no kayat mo anasaya at ta. Uwan ang... Di ka nagsaupay. Ipangalngal ko day ta dila makitam. Anya lakit din ni Rose. Nakauy-uyong ka bakit? Kasano, kat isuro nak nanya ti aramidak. Apay, jak amo aya ti aramidak. Ha? Kunamlan asino kang agsasao? Ay saus, nagadun ti imbagam. Ingka man nagdigos? Apay ngagdigosak. Kat nabangluak pa'y mait. Anya na bang lo asasawam dita? Ha? Nagalsampay dita kilikilim. Iyo! Ay. Saan mo't na maidrawing tilangam kasinsinda daw? Ay, kunak no siya kunti kagasatan anang asawa dito'y lugar tayo. Ngamsaan mo't gayam, kasinsin Marlon. Apay kasinsain. Napintas ngagpaiso ni Rose. Ngam nagalas mo't ti rumrumwari tingiwat na. Sana bali at napintas mo't ni Rose kasinsain. Day tamot ti kinungkunak idi kasinsin. San abali, tanapintas ni Rose, kung kunak, ngam di mo't agbaliw. Mala, di kan agliday kasinsinda daw. Adda ditan, di mon may babaway. Sayang tinagastos ko anang ikalay sa kinkwana, kasinsin Marlon. Kayat ko nga ibabawi. Anya? Numaisublik la ko mati panawain. Jak inararam ni Rose. Nagalas met gayam ti ugali na. Makasugat itirik na. Apay adinak matan kasarsarita, dado? Awan? Anya nga awan? Kagurgura na ka di, ha? Saan? Anya saan? Kat madlaw iti langam nga ada sakit tinakam mo kanya? Awan ko naklangaruden. Adda. Awan. Adda ko nak, Anay ko? Apay ngagkatos ka nga, Rose. Hoy,
Di nakpakpakitaan iti saan anasayaat Anya ka laki din ay Agkabil ka ba yan? Saan amabutang kan ka? Uray pa agtutuon kayo kadananang kan tatang mo amakilaban kanyak. Saan amabutang? Anya? Uray pa agkakadwa kayong agkakaruba. Saan naglata amabutang kada kayo? Naguyong kamatan, Rose. Iso at tanangam tigaraw mo, Dado. Ay. Iman kamit anak kaw. Dangran nakalang ni Rose nga asawam. Tatang, Dayta babae nga ipaspasikat mo na pintas. Napintas nga agpaisaw. Hanggang maatiw na pa yan, te agngar-ngar alyawn. tatang, Mag-uuyong day nga asawam. Ay stay na uyong kunak ko ba? agbababawi ang anang asawa kan gwa na, tatang. Awanan ti maramidam, anak kaw. Andaditan. Agasawa kayaw. Agtalawaksan. Anya? Sika pa yan ti agtalaw kat sika ti bumalay. Ni Rose ati pumanaw, tayo sutin na ikamkamang. Di tayo kasapulan ti babae, akas ken kwa na. Wala nga ulo ti bangus ti pretwork. Ay, mapisina kun kat. Ha? Sa! Ay! Pumanaw ka dita apo, sa! Ti awanan ba in apo, sa? Tadi na kaya ti pumanaw? Bambantayan na ti ilutlutok a bangus? Payman tabarsa kak iti aklo? Dahito iti aklo. Natamaak ti pusa. Kat nagtaray iti paglutlutwak. Anay ko. Naibuyat iti rupak ti agburburok a mantika. Anay ko! Anay ko. Itaray na ko ni hospital, Dado. Saan ako na makakita gaputan na iraman ti batak ka nabuyatan iti agburburok a mantika. Ay, sos, limtagan ti rupam, Rose. Nagalaskan. Anya? Naluto ba't tinday ta rupam? Nagbalinan at chicharon day talapayag kinagong mo. Saan? Itaray na ko ni hospital. Pangasim, Dado. Masyan ka kanyak. Ay, itaray ka di ospital. Ikarim nga agbalbaliw kan. Wan, lakay. Agbalbaliw akon. Basta itaray na ko ni hospital. Napgasan ti rupat. Ala pabagayam, itan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Nauyaw, ana ikamkama. Dito'y drama tayo, Anyalaki Din. Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki Din! Dakon, bakit? Nasapak man na nita nagawid. Nay, apay ngay. Alas 4 pa'y lahang iti malam. Awan pa'y la alas 5. May mayat matlang na masapaak. Tapno sa anak amarabian. Kat, si Goodmat masipsip ngatan ka. Nang runa, no adda pa'y overtime yaw. Awan overtime mita, bakit? Iso nagpakada ko ni J. Bakery pagpapayak. Jak kayat ti masipngatan iti dalan. Ngam sayang mat ano maksayan ti swildom. Isupay mat ati may sa oras. Bayamon. Basta sa anak masipngatan. Nasaysayat matlaang no masapsapak nga gawid. Tapno matulungan ka nga agluto iti pangrabian. Sige, mangkita kan iti gatangom anateng Elsa. Pasig apres ko anateng dagito isursur-sur kong. Day taman nga rod sitaw, Olive. Tas sidaan mi no rabi iadobok man. Sige 50 day tamay sa arepet. Sige, mangala akon iti 2 arepet, Olive. Ay aguray ka. Kanayon ko ngamin amasabat nila kay mo no iti malam. Nagsapa man nga agaw-awid. Wen, di na kano kaya ti masipsip nga tan. Iso nga agpakada amasapa iti trabaho na. Ang mga numabutang amasip nga tan Ngamin, kunada nga adda kano alalya iti ayan ti kawayan di takalsada nga agturong iti main road. Ha? Wen, kasla nang agkudaytan Wen kano, Elsa.
Adda ka no agparparang ijay nga alalya. Ngam apay nga italaang day ta adamag. Wan nga agpaiso. Nalabit nga italang agparparang Adda ka no kayat na apagparangan. Adda mo tay di na kayat apagparangan. Day ta nga tatirason, no apay ang masapsapang agaw-awin nila kay ko? Anya ko mga rod ngay, no saan aday ta? Mabuting nila kay mo, nga ang mga no iso ti pagparangan tay alalya. Lakay, mabuting ka kano iti alalya ija ayan ti kawayan, iti dalan manipod highway? Wala. Sino mo ti sana mabutang ngay? Anya, ay nadado, takarot ka mat gayam. Sika man ti makakita iti alalya. No di ka tumaray. Saan ka maputeng? Anya kalakit din dado. Apay, nakakita ka aya iti alalya tapno mamati ka. Ay, jak lakit di kaya ti makakita iti alalya. Adda di ta malikudam! Ay, bakit? Ay, ipatan na, marakop ka mat kanya. Kaano pa yan nagbalingkata kraut na daw? Anya ka di ti bagbagam tatang. Kunan ni bakit mau amasapsapa kanya gaw-awid. Di mon orayan tala 5 aritiram. Ngamin, mabuting ka. Nga mga no agparangken ka dyan, alya, ije kawayanan. Tatang. Nakabutbutang met. Sapay nagtairak. Kat babae ka no, tayo agparparang. Amangan ngayon kurso na daan nak. Ay na, di nakapagan ano dahi dyan alya. Basta, mabuti nga tatang. Agawin ako na. Tadyak kaya timasip nga tan. Urayam amalutaw tayo tinula, tamang iyawid kan. Imbaglaas si dain yaw. Saanan? Inakaon? Sana bale? Ta nagbalsigak matan iti pagtunguyo. Ay itulod kantong niya gawid. Ta urayam tayo malutluto at tinula. Uwan nga rod atatang. Isu nga rod anang parti iti manok. Tayong balsigan na kami kininanang mo iti pagsungrod may. Sige nga rod tatang. Urayat ti si dain nga ilutluto yo. Ay, kasla ka ba't latik ka nakimpot kanya kaon dadaw? Uwan tatang, may matikas tao tapno sweet. Anya aswait, di ko nam kiday, mabuting ka, nang runa tarabain. Adalang nga tatang. Tilukod to yan, tatalaga takraut. Darasan tatang, itan! Tatimarayan. Ay, pakawanay, limalakyan at a crowd. Ayan tita crowd niya asawam. Aday jay silid, tatang. Naglayon mat ijay silid, itay simmangpot. Aginanaka noon tanabannog ang nagtartaray. Adtaw ititinula, asidaan niyaw, anak kaw. Agyaman nak, tatang. Nagkuyog kami nga imay dito, oy. Kinuyog kaw tamok amabuteng. Idin nangag na ti taguob ti asaw. Timaray kidain. Ha? Ay, jak amaw iti day tanga anak kaw. Tatakrot matayin. Ay, wan nga rod. Mala, inakaon Elsa. Mangan kayawn. Ta inyag kaw ti sidaan yaw. Agyaman nak, tatang. Paray, adda ka no overtime tayo. Agingga ka no 11:00. Ay, sana ka mabalin, pari Fred. Da kayo latan. Apay nga Sana kayat ni bakit ko amarabianak. Iso ka di nga 4:00 iti malam ket agaw-awid kan, pare. Uwan pare, kasta nga minti kayat ni bakit ko. Ay, sayang matimay sa oras mo no kasta. Kan ti overtime tayo ita. Sana balin? Basta sana ka marabian. Ngam kasapulan ka nung overtime tayo ita, pare. Taado apandisal ti order. Ket nasken ama i-deliver iti nasao nga oras. Da kayo latan, pare. Agunget ngamin ni bakit ko no marabianak. Lakay, inka man pagkatan ti half kaban rice sa ginatang ko. Aday di paraangan da olive, inruarnan. Imbagkit di taada asidag a paggatangan iti bagas. Apay ngamin nagimatang ka iti di mo mat kabala na bagkatan. Kun apay arabi ipay agimatang ka. Kasangsangpet nga rod ni olive itay laeng. Inubigat taon. Kat, saan tayo nga roden amangan ita arabi Awagam ni Olive. Tabagkatan nila kayo na ngayag dito'y balay. Di ka lagbain. Adda ka lang nga roden nga agbagkat. Masaduta ka, Rod.
Si kalatan na. Nya? Inak maturugan. Uray sana ko namangan. Ina ko ni Jay Saled. Hoy, Dado! Ingka bagkatan tay bagas! Tapno adda may saang! Mga laklang itigwa sa loop dito ginatang ko ka bagas olive. Tani, di mo't kayat nga umay bagkatan nilakay ko. Amangan mo't numabutang tarabien. Wan nga rod. Ngam inrason na laang ang masadot ka no. Iso nga uray saanan amangan. Anya? Ay, anya lakit din nila kay mo aya. Tatakro. Ay, wan nga rod mare. Sipod nagdinamag nga adal alya ija ayan ti kawayanan di taddalan asumrak diti purok tayo. Kat managbot-bot ang matan nilakay ko. Nakaluto ka din, bakit? Mabisina kaon. Oh, kunak man no saan ka amangan, tamaturo kalangan. Mabisinak nga rudmat. Ibabaon ka itay amang bagkat iti bagas iti balay da olive. Ngam di mo kayat? Ita, ibagam amabising ka? Mala, ingka maturog. Tada kami lang kadagiti anak ta timangan. Hindi bakit man. No paikit di akasta ka ah. No katrabiin. Kabutang mo. Ultimo an niniwan mo. Kasanon no makasabat ak iti alalya? Ay, amangan no ipatay kaon. Laklakayan. Makapasuron ka. Takrot! Sayang pare. Awan na itid a bonus mo. Sayang pa iti bonus mo kuma. No naki-overtime ka kada kami iti kalman. Bonus? Oh, imposible nga da bonus yu ah. San man pare? Nakuna ni boss nga da itid na a bonus kada iti naki-overtime. Ngamin, nagsakripisyo kami kanaw. Ta imbis nga agawid kami para iti pamilya may. Ngam pinili may iti nag-overtime pare. Ngam siya pare. Pinilik ti pamilyak. Mas importante kanyak ti pamilyak. No siya Mike, importante kanyak ti pamilyak. Iso nga nag-overtime ak pare. Iso pa iti overtime pay. Ken kang runaan na at dagayang bonus. Uray na. Jak pagan ano day ta bonus. Ti importante kanyak kat makadanak ti pamilyak. Iso ajak kayat ti ag-overtime. Iso ka di akanayon nga alas 4 ti awid mo, pare? Huwin pare. Tatalaga sana kayat ni bakit ko amarabianak. Kailiw nak ngami na kanayon, pare. Elsa anak, ibaon munto man nila kay Mau. Tao may nabagkatan tay natang nga inlasin ko para kada kayaw. Awit ko man ngam nadagsan mo. Syaklatan ah. Nadagsan nga road. Talo ang nagdadakkel a karabasa. Ken addapay kamutay ken daduma pay anatang. Sige nanang, ibaon kunto ni Dado inton sumangpet, ta na pa nagtrabaho. Sige anak ko. Agyaman nak nanang, tadalatan at natang ngay itidyo. Sanin, into nagsapalangan nga inakbagkatan ti kunam anatang nga itad ni nanang mo. Dadya nga roti si daan tayo ita. Numapanak ita, anya nga oras to ngagsubliak. Imbag no awan ipaaramid ni nanang mo kanyak. Diyak kayat ti marabyan. Tamabuteng ka manen, amarabian iti dalan? Anya nga iti amok. Ang mga numakasabat ak iti alalya. Takunadamot nga katang-katang kano ti alalya. Ay, anya lakit din ti kastoy nga asawa aya. Ala, intan, duatan amapan, tapno adda kadwam. Sige nga rod, intan bakal. Tulungan dak pay biit amang ukis dito'y lubyas. Tamapan kunto ilakaw inton bigat. Nanang, agawid kami kuman. Tamangan numasipngatan kami. Agururay dagiti anak may. Mabiit laeng dayto uy. Alan tulungan dak biitan. Nanang, tulungan dakan. Aladado, tumulong kan tapno mabiit. Bakit? Umunaksan? Apay ayang agapura kaunay dadaw. Agururay nga ro dagiti anak may, nanang. Tikinapudno na, nanang, mabutang ni Dado nga amangan no masipngetan kami iti dalan. Taamangan no adda ka no agparang nga alalya. Anya, apay, mamati kayo iti dayta. Nabartek, jay naggapuan dayta nga istorya. Kuna na nga adda ka no nakita na nga alalya ijay ayan ti kakawayanan. Ngembartek na laday jay. Kasanon no adda? Nanyalakit din aya. Istorya lang dayta, dadaw. Istorya ti Bartek. Iso adi ka mamatpatay. Darasan bakit? Rabiin.
Sana bali at adamot si daon dagiti anak ta. Day talang manganan ti aramiden da. Tanalpas tametten anangan iji balay dananang. Di kan sumana Darasam kit di. Oo, di ka agapura ha. Kita ang tadalan mo. Darasam ko nakmat. Ang mga numakasabat ay talalya. At dalalya! Hoy, Dado! Hoy, talaga atakrot. Binutbutang ko lang. Ng timmarayan. Dado, ayan tayo inawit mo anak kasako anat natang. Diyak mo. Naibatak-batan. Natulid sa amat na niya bakras. Anya? Hindi nakasangputak. Malagip ko nga dagam awit ko anak kasakaw. Ngamawan matan. Ayan na nga rudan. Diyak mo Naibatak sa amat. Ang mga natulid nga agpaiso iti bakras. Anya? Nagpukaw kamot ngamin. Kat kunam nga dalalya. Di maraya ko. Kasta tinapasamak idirabi i-olive. Iso nga ita, siya kung tinangyaon dito'y sako ang naglaon itinatnatang manipod iti bakras, tasayang mo't. Imbaglaangan tasaan anaunag ti bakras. Kahit dang nga kamot ita, Elsa. Amom lang arudan at akrot nila kay mo. Binutbutang mo pa'y lang. Ay, masurunak namin. Ng maditikas niya, Elsa. Ngamin, ad-adang agbutang. Makapadakis kan kwa na. Ay na, masurunak ka talaga kanila kay ko. Ay, isinaksan. Si kamad gaya, Milsa. Makichinda ka? One Fred, apay, awan trabaho yo. Ngam, simrak mat nila kay ko. Adalay may ko ginatang akasapulan ni Jibeker eh. Un gayam. Amom ka day. Sayang ti bonus sa maawat ko manila kayo mo. Di nantumot kaya ti overtime day. Tadi mo kanu kayat. Ti kayat mo kanu pa'y. Kat kanayon nga agawid a masapa. Ta kanayon na may iliw ka kingkwana. Iso a kanayon na nga alas 4 nga gawawid. Nga oray pa'y nagadupay lang ti rumbang nga matrabaho. Ay, sana pod no dahita. Anya ang maililiw? Ay, sayang mo ti bonus na kumaa. Mamati ka man no saan. Ngam adasag 3,000 a bonus may a nag-overtime. 3,000? Wen, Ilsa. Tako na di boss may. Nga italaan nga gitay. Ngam dagiti nagagitlaan nga overtime tinik ka na. Dagiti makita na trabahador na amang isakit iti bakery. Anya? Gapo iti kinatakrot mo. No anya laditan ti rason mo kadagiti kakadwam tapno masapa ka laang nga agawid ken tapno saan ka nga overtime? Tijak magustuhan. Kanakababain, katikunam akanayo nakamaililiw kan ka. Anay ko. Nagpigsamat tanday di atong pa. Siyak pa yan ti rason mo no apay ang masapsapa ka nga agaw-awid. Imbis ang mabuteng ka ang masipngetan, tama nga no makakita ka iti alalya, mangibabain ka. Bakit? Kan sayang pa iti 3,000 kumaabonus mo no naki-overtime ka ide. Isupay ko ba nga igatang iti gatas dagiti anak mo? Ngam gapo tatakrot ka. Saan ka na nag-overtime? Hoy, mangibabain ka talaga. Ibagam akanayon na kamaililiw kan ka? Iso akanayon nga alas 4 ti awid mo? Pwe! Ha? Sana ka mailiw itikas kan ka atakrot? Mangibabain ka! Manipod ita. Sa balin ti pagiddaam. Di kan umababay kanyak takrot. Ha? Maturog ka ni di kusina, mawatam! Ha? Di kang kayat na kaida! Anya! Ay, anya laki din na ya. Una yan, tadi na kan kayat na kaida ni Bakid Mao. Saan anasaya at agbalin at akraw? No di kat labanan. Tapno nasaysaya at tipagpanagan. Anya laki dyan. Malah papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga inday pinauluan. Al-aliya. Ito'y drama tayaw. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Naglaing ka ninsan. Talaga ang malalaki ka.
nagbilibakon king ka. Siyak pa'y munti ko na minsan. Agasam mga minday takin na maskulado ngay. Nagtayag ka pa'y. 6-footed ko naman. Ano yung 6-footed? Ay, sana yan? 6-footer? Ay, wala niya. Nagkamaliak lang iti spelling insan. Pasensya ka na. Naglisi ka dito pag na. Tagawid ako ninsan. Ay, saan ka mabuting agsubli? Dagiti 5 alalaki adi nanog-danog mo? Oh, pagbutngak ko ma. Ora man pa isa nga polo dang agsuble. San ko'y da kabutang? Nagturod ka talaga insan ah. San kan samot nga imay nagbuya iti pelikula ba kay? Pelikula asasawang mo dita. Dagiti 5 lalaki a kinalaban ko dita igit ti kalsada. Ay na, amukon. 5 itay ni kumare kat na istorya na dayta. Di ka man lang imay nagbuya ba kay? Ay na dondon, nagaduti as asikaswak dito'y balay. Awan oras ko amapan mang buya-buyakan ka. Ay sayang. Di mo nakita no kasano nga inwasiwas ko ida. Sa ako to impurwak ija kasabaan. Ha? Husto daytan apa nagpasikat mo. Amon ti amin dito'y lugar tayo naturod ka. Naturot lang aya. Naturod ka napigsa ka. Nagmayat itirik na ti kabuting da ba kay? Lumabasak lang dita kalsada. Aglilisidan, agtataraydan. Sikat at talaga nila kay mo. Isaon ti pagtutungtungan da dito'y lugar tayaw. Ay kat, mabalin nan ti agartista no kasta nanang. Bagbagay na ngagpayso ti agartista. Tagasam ngay dagiti 5 alalaki a kinalaban na idikalman. Nabuyang mo't ay tinapasamak nanang. Kano ada kay sangwanan. Ay ha? Ison samot ti katuturudan dito'y lugar tayo. Saan aya? Kan ayan nagayam. Napan nagtrabaho nanang. Kunak man no adda dito'y balayaw. Agpa-autograph kumakot. Nagpigsa ka talaga paray. Agasem ta ka ba ilam abagkatin day ta 5 asako asimintuhay? Naglagan lang mo. Oh, siya, marigata na kamang bagkat tay may sasakaw oh. Nakaapoy ka nga rin ka sa baray. Apay agpay so paray, ta nakapigpigsa ka. Puliming amin. Isukit asi ka ti inaramid da aporman, ta napigsa ka. Kan kabuteng da ka, dagiti daduma ka na pintera. Agasem man, maminsan lang asitsita mi na umasidag da nadagaw. Kasla day jayo. Nay, nakatugaw man itatamir tao. Naglaingan ta nakalinong pa. Huwag nga raw, ipakita mantikin na turay mo pari doon doon. Timalyaw adagaws ni Mang Merto oh. Kano, umasidagan dito nay. Umay dito entan. Hoy, anyatar aramidam sigalakay. Agin inana aklaeng baos. Agin inana? Bawal ti agin na. Nagkunakin ka nga ginana ka. Pasensya ka na, boss. Medyo maulawak namin. Kapoy si Pudo ti Panawan. Kaya't mo tayo katanin ka, ha? Saan, boss, saan? Nagsubli kayo ti trabaho. Tarasam! Uwan, boss. Mapala ka. Oh, makitam tayo dyan. Agasa, bilibak ka talaga kingkan. Boss, ti awag na pa kingkan ay daalakay. No, da makita mga sadot-sadot akakadwa tayo. Lakay man day tao no saan. Iba ka ma. Wan, sige, pari doon doon. Ang kamang gidi agkiwar iti simento. Ay, wan, mapana ka. Anak mo ni Dondang? Ay, wan! May 3 anak ka. Ado ti magibagbag akas la artista ka no, tas sikat nga man. Kasta aya.
Kano ison sa ti porman niya. Iso nga raw, Napigsaday jay nga anak ka. dabas-bastos na. Anya, Di na mo arespitwan tila kay akas kanya. tapay, anya tinaramid na kun ka. Agin inalaak, tamaululawak nga po'y ti pudot ti panawain. Agasem, ta sinitsitan nakit di nga inayaban. Adda siguro kayat na nga ibagakun ka, Ada, ngam apay anas ka na sitsitan nak ngay kay lakaya kong. Tas lamo la agay-ayap iti aso. Ala, bay amparay, tabagbaga aktuman. Rispita rin naman kumaati lakay akas kanya. Ay kaun mo ngamin, Ayan na ngay Jeswel, dom-don-don. Atoy, Ala, darasam ti mangyawa, tani, nagado tinasken abayadak. kompleto daytan. Saan mo nabilangin? Amangan no adamat imbulsam. Oray kapkapan nak ano din bulsak. Ay, sika don-don, bawal ka nga aginom iti ara ka. Na. Oray nakla itudo-tudo. Tapno saan mo amalipatan? Jak malipatan. Anya laki di. Ha? Tandaan nama, no aginom ka iti ara, kat mabartek ka, saan da kanton akabuteng dito lugar tayo. Laglagi pom dayta. Agpainom ka man mo, paray. Takaswiswildo tayo mo, tilikan man. Awanin ang tinabate ako wartak paray. Apay, inalamin ni Bakit Mao. Kanya nga eh. Saan ka madanagan? Kahit mo tarak, Wengar, paray. makitkitam day ta kantina. Ha? Adda nga tala ako da nga arak dita. Ada Kumasidag ka. Kanya kita ramidin ta dita, paray. Agulimag ka. Ha? Anya di katangan nyo? Ibagang man no sino ak. Iso ni Dondon. Katuturidan. Ken katatayagan. Dito'y lugar tayo, miss. Agjejim ka kadi, manong? Damagang lang. Di mo ka di makita dagiti nagdataklamas ko. Amom, no niya tiyar aramidin na kadagiti kalaban na, adeng. Anya ngay? Ipurpurwak na lang ida. Unay mo tanong kasta? No da makurso na da. Nas ka na maalak. Aywan, puno na ita, adeng. Jak kayat. Ti mapababainan. Nanggagmaw. Anya kahit yung asawan? Ay, uy, nanggag ko pare. Anya di niya rasaas na kan ka? Kwa, adeng. Kaya nakano ti arak ken sigarilyo. Anya nga arak ti kayat na? Jay kanginaan ka na, adeng. Nanginamot at ibayad na. Ibagam na itakin ko na pare. Kwa ka na. Libre, no iso ka na. Anya, libre? Uy, no kayat mo nga agbyag ka pa eh. Duam? Sana mang rabrabak tayo ta. Aming nga ibaga na, araramidin lang. Ha? Ay, ala! O nya, magtad kan? Umawagak iti pulis. Ay, di mo ayam mo, nga ultimo pulis kit, mabuting yung ka na. Pulis gaya ma. O sige, mangtad akong iti arak kan sigarilyo. Kasta. Saan ka madanagan, miss? Tanod to sa bali amang buting kang ka. Ibagam lang kita kami, ha? Awan mo ti sabali amang butbutang kanyak ditoy. Da kayo laang. Jak samot maurayan ni Dondown. Jak man amuno sa dino tinapanan na nanang. Naska na makasaritak. Taibabain na kun nga inana. Imbabain na kayo? Tapay. Agasaman, tasinitsitan na lang kanaw di kumpare kalakay. Nagipulong nanang. Wow, kat saan anasaya tikas jay agalad ni Dondown. Ay kat talaga nakababain nanang. Lakay, sit-sitan na lang, no ayaban na.
Sumipngetan nanang, urayin nyo kadipay. Ay, saan kun nga urayon? Tamapanak met agluto iti kanon mikin ni tatangyaw. Agsubli kayon tulangan inton bigat nanang. Awan ka di ti trabaho na inton bigat. Awan nanang, Domingo inton bigat. Sigay, agsubliak inton bigat. Masapak tao. Pare, medyo nabartay ako na. Sika kiti manupay lang nga baso day tanay mo. Abay, siga, pare, saan ka pa yan nabartay? Makatagdirak pa lang limpyo. Ang kita, Saan ka pa ngagbay sa matwang mo ta, pare? Basit pa lang, di ta nainom ta. Nagpigsa mo nga minto arak ngayon tad ka data. Hindi aglakla ko, pare. No, kaya't mo, itangad ko ba ya? Ay, mabartag ka na dago sa pare. Sala ka mabartag. Uri kita. Ay, sus, intangadan nga agpaiso. Ay, pare, Uston! Dandanin na ibos na pare. Sana pa nabartag pare. Ay, biliba ka talaga king ka, pare. No arak lang, ngawang kanya day ta. Pati arak, napigsa ka. Saan ka mataltalapan, pare? Lukat ang pwede tamay sa. Kayat mo ba'y? Kayak pa Ay, aguray lang nga rod. Lokatak, pare. Ay, nabartega ka talagang dondon. Ayan mo, abayasan kamutan na agdagdagarin. Dak, dito Ay, diyan kung may mulaga, dagit ay matak. Sa dinotel mo? Ito isang wana. Handa ka malaga dito, pare. Habi nga ito, saan ka mutan nga agkatawa? Sana ka makakatawa, pare. Siya kasi kaya't ko ti agkatawan no kasi mabarte ka. Wala naman ti nakakatawa. Nene. Hanya tayo dyan. Paray, sika ka nila ita agsing-sing lang. Adan samot makasangsangit sino na dyan paray? Dondon, sika na ita agsangsangit. Ay, paray, agan ano kan? Saan ka ba na sinagsakit Adakim magat king kaalam mo kung ano ko taon paray. Ayan na, kurek. Saan ka mo agsangit na kasta? Makan may bagadagit itatawa. Pinasangit ka, paray. Ay, sus. Kasano ka mapasandangan nga, paray. Hanya nga hindi pagpukas ko dita. Agka kayo mo na gayang dito. Ay, bagta ka. Sangit mula sangitan ni Paridon daw. Andiyak mo mapasardangan. Isukit ajak kayat amabartag dito at tao. Tagsangit no mabartag. Ay, kaya't mo asawan mangmangit no kasta mabartag. Maray. Wan, kita man tilangana. Ay, gusto na tanay. Mangibabay ng tilangan paray. Oy, agawitan. Mangibabain ka. Ay, sos! Nay! Naisbuan na pa yung pantalon na maray. Ay, kunapun inaramid mo manin san arumbang ngaramidam. Salpag kakiti. Na, sabay ikarkaro na ti agsangit. Ala, magnakan. Kasano ang magnakit? Agtad-tad-tad lang dispo na maray. Ay, sabay agaribungbungan dagiti tao. Aglama man ba lang? Ay, mabayin akon.
Sapay impigsonon. Gustong ko na nay. Guston! Hindi. Kinidal mo matan, Maray. Ay, kasanong marurudak? Kanya lagi din, Maray. Sumargan ka na. Ayan ni Don Down. Day taman na nang nakaidapay laang. Ay, Don Down, aldawan. Saan ka ba pa nagtrabaho? Mabay na ko, nanang. Taapay. Ay nananang inaramid naman nandiya inaramid na idi ang nakaibabainan na. Nagbartek manan. Katwan, nagsangsangit kasta unay tirungaab na. Ay unay matan. Hindi mo nastoryaan, bakit? Ay, mabain ka, taiso tipod no. Ano mabartag ka, mangmangit ka, anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.